Hello guys, nongeye kubakira rero kuri channel yacu ya technology. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora kuba wafashe amafoto na telefone yawe ifotora nabi, ariko ukaba wayakoresha ayo mafoto yawe akagaragara neza kandi bidasabye ibintu bihambaye. Wowe icyo ngusaba rero ni ukureba ino video kuva itangira kugeza irangiye, ubundi nkakwereka neza uburyo ibi bintu bikorwa, kubera ko abantu benshi baba small creators usanga batangira baba ari ubwa mbere bagize kuri channel bakora video bakumva bashaka kamera, kandi uko bimeze ntabwo ari byo. Niba ufite telefone yawe iyo yaba ari yo yose wayitangiza kandi ukagera ku bintu bihambaye. Dore rero uburyo ibi bintu bigiye gukorwa. Ufata amafoto yawe wafotoye ukayeditinga akajya mu buryo bwa HD, buri muntu wese uyibonye akagira ngo wafotoje kamera irenze. Mbere na mbere rero ndagira ngo ngusabe, niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel y'ikoranabuhanga, ukore subscribe ubundi dutangire. Tudatinze rero uraza kugira ngo ufate ifoto yawe uyeditinge neza mu buryo buri professional. Uraza hano winjire muri ChatGPT yawe. ChatGPT iyi ngiyi ngiye kubereka. ChatGPT dukoresha ni iyi ngiyi. Uraza uyinjiremo. Utegereze byirodinge muri ChatGPT yawe. Utegereze gatoya, noneho wowe uraza ukanda ahangaha. Uraza ukande ahangaha. Hano hari akamenyetso ko guteranya. Selecting hano handitse foto. Urabona batujyanye mu mafoto. Uze ufitemo foto yawe ushaka kweditinga. Foto yawe ushaka kweditinga twereka duhitemo iyi. Ukore add. Utegereze. Noneho uhita wandikamo ngo turn into GB Studio Stylo. Urabona ko twanditsemo ngo turn into GB Studio Stylo. Noneho ukirike. Noneho ifoto yawe hano bagiye kuyikora mu buryo bwiza. Dutegereze bayi creating. Kugira ngo iyi video rero nigushimisha, ubona hari ikintu ukuyemo, ubona hari akantu byagufasha mu kujya editinga amafoto yawe, ugakora cartoon nziza cyangwa editing ifoto yawe ukayishyira mu buryo bwa HD. Kwibutsa gusiga ukoze subscribe. Kore subscribe kuri no channel yacu ya technology, tujye tubana umunsi ku munsi. Urabona ko ifoto yacu rero bamaze kuyeditinga. Urabona uburyo badukoreye cartoon nziza. Cartoon nziza murayibona kabisa ukuntu isobanutse. Reba ifoto twabahaye hano. Iyi ngiyi niyo twabahaye. No foto tugiye kubereka niyo twabahaye. Iyi niyo twabahaye. Noneho dore ifoto baduhereje hano hepfo. Nayo uburyo isobanutse. Ifoto baduhaye. Urabona agafoto ukuntu ari agafoto keza. Ndagira ngo rero niba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro w'ikoranabuhanga, wibuke usige ukoze subscribe, nyaboneka utange like, utange comment kugira ngo utume video yacu babasha kuyirikomandinga, igene nko ku bandi nk'aya bayikeneye.